ئەمە لەم راپۆرتەدا بەوردی بینیتان ئەمە ڕۆژەوی ئەمڕۆی تورکیا و شتێکی نوێش هەیە چەند کاتژمێرێک بەر لە ئێستا سەرۆکی باسکی ئاکەپا سەرۆکی فراکسیۆنی ئاکەپا لە پەرلەمانی تورکیا ئەمەی گوت کە ئەگەر هەڵبژاردنەکان چوونە قۆناغی دووەم ئێمە ئامادەین لەگەڵ هەموو لایەکە لە تورکیا دانیشین و گۆتوبێژ بکەین ئەمێش زەنگی ئەمەی لێدا کە ڕەنگە هەڵبژاردنەکان بچنە قۆناغی دووەم بەڵام لە دوای ئەو هیچ کەسێک لە ئاکپارتی قسەی نەکردووە خەڵکی دیکەش وەڵامیان نەداونەتەوە هەر کاتێک کە وەڵام درایەوە یاخۆ ئەم بابەتە قسە و باسی زیاتری لەسەر کرایە مە لە کوردستان 24 بۆ ئێوەی دەگەینین و زانیاری نوێتان پێدەدەین جا لەسەر ئەم بابەتانە با من ڕای نوویستکارێک نووسەرێک کە ناوێ عەبدوڕەحیم سەماویە لە ستودیو لێرە لە ئەنقەرە لەگەڵمە بۆ ئێوەی بەڕێز بگوازمەوە بزانم بۆ چوونی ئەو لەسەر ئەم بابەتانە چییە بەڕێز عەبدوڕەحیم سەماوی بەخێر بێی دەست پێکێ هەون دەزانن و ڕۆژەوێ تورکیە نەهاتە ژیە ji babetên cêwaz lêya ku ez dixwazim ji hev pirs bikim ev e ku sûreça bangeşa yaxud propagandeya Akpartiyê hûn çawa dinirxîne Sürece propagandaya AK Parti'ye roj broj geçti bir arasti kes ve heviye netkir fakat pişti civina İzmir, Paşi, Ankara, İroji, Antalya kalabalık zede da danhev. Proje peşyamel Diyarbakır, Merdin hafta peşyameci roja hafta mehas tahmin dikim İstanbul kalabalık zede bicivinin yani binen cemhev. Roj broj geçti bir yani zede kurttu bir arasti propagandaya var. Yani geşbûna propagandaya helbijartinê Akpartiyê sedemê nû çi ne yani tikarî hinek jiwan gavan yani hinek jiwan karên ku AKP kirine duwarên siyasî warên ekonomî de di salên derbasbûyî de ji bo me behez bikî ku bibin sedem xelkek dengê xwe bidinê yani em rasterast pirsyar bikin xelek çima deng bide İttifaqa Cumhuriyani Yani ev yekjê duhab serok komar endamê serok komar hene yekjê Kılıçdaroğlu yekjê serok komarê niha Erdoğan'ı ji her dua oxta tuş gel de pirsê bîro bahorî bi kêtê divê pirsê ji wan dike bîro bahorî bi Kılıçdaroğlu nayê çekirin yani gotinê wî propagandaya ji bo hilbijartinê dike bê bahorî nayê kirin yani gelê Anadolu û tamama vilayetê Türkiye tevî bahorî pê nayê kirin bi Kılıçdaroğlu nayê kirin bes tul aliyê Erdoğan û AKP dinere AK Parti dinere duwê de ji nêrîna gel çi ye nêrîna gel dibêjin 21 sal dewra vî welatê vê îxtidarê vê hikûmetê guhert wê ji îro pê ve jî ev jîre şahidê ev jîre delîlê got ji îro pê ve jî bêhtir bi pêş bibe arastî li ser vê re sekinî ji ber vê yekê ve lêkolînê got di nav gel de hatine kirin tiştê ku niha tê berçava ji salî 53 54 mumkin e Erdoğan dîsa derxî و tenê îmaje bi navê du namsetên serkomariyê kir lê ya rastî duên din jî hene yanî Muherrem İnce heye Sinan Oğan heye çima wan e xwe namzet kir dema ne rikaberên bihêzin ji bo serkomarî yani çima wan xwe namzet kir ew aslında di nav çepê Tirkiye de ez wilot bêjim di nav çepê vî welatî de fitne û fesadî her daîm çêbûye yani 5 sal 6 sal çepê Tirkiye ticarî nehatine cemhev civînek çık nebûne û hejmara çepê Tirkiye di nav geldi ji seda 38 39 derbas nebûye li ber vê yekê wexta Kılıçdaroğlu ev partiyên dinî muhafazakar û biçekî ji aliyê rastî wek Saadetê wek Deva wek Gelecek Partisi anîn cem xwe AK Parti jî Erdoğan jî di nav çepa de endamekê serokkomarek di derxist ew jî Muharrem İnce yani wî derxist yani eger projeyên AK Partiya heya niha xweyan e gelo ji bo siberoja Tirkiye hûn planên wan çawa dinirxîne yani dikare tiştekî zêdetir bike ji van niha hey yani
gav van roje davi her gav işareti delili van de bejit de meharan uzay meharan مريخي مهرن هيفية مهرن يعني واند بيجي يعني تشجي يا راستي يعني هاد تشيجي ريد تشيجي ولسر بصنايع عسكري زيادة قاف دا بيجن أما بيجن جيم يدنا بحر ده بإنسان وطيارة بإنسان وقلك سلاحي وكده قاف وناتني خولتني ميداني اف دواري تكنولوجي دا يعني دواري الصناعي دا دواري صناعي جي قاف مزن دا بيجن دواري سوسيال دا دواري جواكي دا جبو نمونة مثلا كيشايا كردان هي جبو فيه كي بلاناك بارتيه چه بيان لسر مثلا كردان بله لسر مثلا كردان دوان روجي پیشی ده وقالك بيانات يوني بدلخشي و دركفن ميدان ازوي هيفي دكم بريام بين بروجرام بشي او برسيج مكرن يعني جالي اخ بارتي برسيج مكرن çi gotin dilê seçmenê Kurda xweş bike ew pirsî mikirin arastî çi gav jî em bavêjin wê dilxweş bûn ji warê çê bin nerînek di heye di rewşenbîrê Kurdan de ê Tirkî tevê de li ser seçmenê Kurd istatistik awan kes nizane aslında. Nezika hisse bahrek yani 6 milyon seçmen heyeme bejin ego herın hilbijartine herın çiki takriben 20 milyon evan Kurdun. 20 milyon evan Kurdun. Yani evana istatistiki devletine ne ezdi bejim. İstatistiki resmine. Jvan 20 milyona takriben nezika 5 milyon insan eme dedin hedefi ama nezika 12 milyon insan dedin AK Parti. بابتك دنها يعني نامزتي اتفاق عملت دبيجة دما كتم اقتداري كتم دسلاتي ازايدي في برسا كرد ببن بارلمنتو وشار السر بكم اف باندور دكل سردنگ ديرين كردي كرد باوري وبدنوي باوري بنايت sadece او طرفداري HDP بچكي خود خاپينن بس باوري بكلشداroğlu ناي بpartiyan Kılıçdaroğlu. Çimam yani tijiyana vandu tarih havandı CHP binare asimilasyonu o inkara kavme Kürt tarih havandı hatiye avakirin. O katliamdı tarih havandı hatiye avakirin. Kuştundu tarih havandı, idamdı tarih havandı hatiye avakirin. Yani kavme Kürt tabi van red kiriye yani CHP red kiriye. İro Kılıçdaroğlu bejin از اوی مسئله صافی بکم اب 20 ساله حتی نه 20 ساله لسبب مسئله تو گاو آویتن یا تو پیو آویتن نه جبر وی که وی انسانی که خودی عقل زانا yani seçmeni Kürt bahori bi CHP nakin bahori bi Kılıçdaroğlu nakin disa de lekolina da am dxabetin de sahi ego de bejin raya me de hilbijartine re HDP re bes jibo ser kumar em nadin Kılıçdaroğlu sedi 12 ne hindike yani tabanı HDP hem de bejin ego şerik evani de İyi Parti deva gelecek juan nadin Kılıçdaroğlu jber ve ke ve lekun de davi hafta çuyi goderket em khabat ediken de sahide السديسي هو نهدرت كذا Kılıçdaroğlu بله هون دزانن کو میزه کشش علیه ماسه کشش علیه هر جند اردوغان جارنا دبیجا هفت علیه نه علیه yani وها جمارين جواز دبیجا لی دم هینامه جبو هل بجارتنا هون باور دکن او ما سوره گوهارتن يعني جي او علیین کو نها زلال کرنه دنگ بدن Kılıçdaroğlu yani جي هف پیمانیا ملت هف پیمانیا کدو آزادی دنگین خویان جي نرينا خو بگورن سپرایز چه دبن اري ممكن بري هالبشارتني ممكن çünkü zaten ama ev itirafı olan şey de ben mesela Seroke Partiya Deva Ali Babacan got em taraftarı xwe yani em kadroyu xwe sada sihi ikna nakirim nikarin ikna bikin Ahmet Davutoğlu Serok Vezîr Kevin wî jî itiraf kir roj broj berî hilbijartinê ve di nav wan de fitneyek mezin derkevê yani ez bûna baş dizanim û adı dua jî ew bi hew ew masa got dibêjin em şeş kesin bi hev ne bawerin û ne durustin
asıl şiriki wan ne ses kesin. Asıl şiriki wan PKK'yı, asıl şiriki wan Fethullah Gülen'e FETÖ'yü yani o şiriki wan ve asıl şiriki wan ajansı Amerikan'ı. Amerikan bir şirki yani ajansı Avrupa'nı. Ajans ez dibêjim hemen nihal vê باش bicîk bûne. ez pirsekî dawî bikim xelkê me li başûr jî li derên jî gelek merak dike yanî prosesekî aştiyê gelekî baş bû taybet di navbera salên 2013 heya 15 de yanî bi bawerî carek din eger ev desala di ciyê xwe de bimîne carek din ew prosesê aştiyê çê beyan jî pirsa Kurd bike bin çetra parlamentoyê Bele, mümkün. Serok Vezir, Serok Komarı Erdoğan Gudisa kazanç bike behil bijartine ser mesela aşitiye mesela Kürt em dibêjin çit bêjin anayasa un dibe destur magaza mesela destur edici ve guhertin çevirbi o tarifa vatandaşlığı em dibêjin yani hawlatî bûn وتعريف هواجي وجنو أعضابكن يعني نرينك نو أعضابكن بس دبي guhertinên mezin çê dibin li هاتني qadê ميجن حزرية وان حتى تبي بس از آمنم جو ويشي Tamam. Em bi hev re wê çaxê çaverê dikin. İnşallah. Birêz Abdurrahîm Semawî nivêskar gelek spas vêdem ji mêrê li gel min bû. Thanks.